Tinggal yo ya ka dia kan mentang sih dekat bagi Joint Director trong Health Department itu lang ni di WHO itu lang ni Doctor in Charge di pada yang hendak ni kasora itu mereka lang bagi tinggal yo si bun gigi gigi kan yo ide nak benda ke jurut kam kuno menang tinggal dah biru yang simpang ibu ni kau ke dia ni bang gigi yang benda ke dia nak benda bangin bu no ya ka isolation ward tinggal kadang ka isolation ward kalau biang mana dong sedom dan bahkan lain jingtian benda tang susdang no ada nang tam deng dot kam ki jing pun kre pun jing thia ki dot kam ki la biang blut ti manda dot kam di man por ti da kalem jungi ke sarkar ga meeting bala share the honorable chief minister la bon senior bangim dei ban up dia ka jing dot kam di man por di gnu jul kam ke be dei bi kun da mata umi u kenyang jimpan tinggal om ru iki ba ga yu di ban sanction no yang di man por ru nang bakan di kam ke di ban smat ngim dei ban up adu ban wan dong pang ida dei ban pengkre rupa nak benda ban ai jing da nak benda ki gi papang gi bastam dan dia nam tak jeng nu ru ki bangi di ban pengkre rupa nak kam ban up adu ban poi nong pang di gini la na pengkre ngai so tunat sibon ye doktor in charge nang ni dia ban chu Joint Director di Mesin Kiak yang ini gekam dekat lang bat kinong bikmat kijungi kiba dekat lang bat ngi mentang si kiba ya don ga ju ke jingkit kli dan ke menta ban ai ke jingi da dan ke menta ki pai ba dia sagobe ding da ya gumu ga ya sno lagi doktor lagi nong bikmat ne babon bahaki community center klinik center lapun mahak mamakisnom yang bagi beliau ki bampam dan kan benda di hospital lalu isolation hang tu cakap juki ya gitu ki beliau mundan ki cakap gas space jadi ki cakap biang hagi lagi jong ki kisah di kadir kalau nang penyerap susu yang ke sarkar tak ke sarkar hi ban clear ti kembali masuk bala ban biang pro ilkam dengan gilo ki badan bagi don kum gini dong kuat ke jungi ke beli jungi ke besi jungi don ru ki dong ba snong ke darbar snong ki bai train garkat bad ka sarkar nam ta jingbet ke jingbiang nam ta jirul kam jong ke jing jong pai ba bai kendu ha bangi kun yang ni jing pang tinggal ngit ba ka ki hoi ka nang kiu la nang long ka community spread wa ang niru ti nagaliang jong ki doktor in charge jong ni CC lalu sibun ki kam pat pengkreat nam ta jirul kam badang don hiru ka tu kan ni jing tuna ya ka bangila na bekan bagi bangila benda bangila ban pendap yang jing tuna ke ba ki kum ka health department ga ikendu agane ga CC kadang kiu le covid ang ni Sora civil subdivision te wala kata ru ni kerpat ru yaki paiba tu baik bang fungsan mengelaikan mende kalong bagi paiba lagi bayo yang positif kesu kim dei bentil namar uni positif kes bada dei bamdan kedu simptom la syong hayeng ru kijam bon ba ki kes pempe ke recovery rate bon mahamna tera syong be hayeng le ka self lockdown ni ladi self quarantine ni ladi hayeng asam di babiang ke jaka lagi biang ke jaka ki wana po isolation center ile check community isolation center gatar ko nyarap iki ga syukur pa iki baro ba ungi jumpa dei ba bentik bun ma gi brio ki bun ge ko ki jing slosi data na jing te dingi gerpa iki pa ba baro ngaro mayo positif ladi ngam chaga ro di very infected positive re ngam dan system tadi ngasung be hayeng tang hapo ka hatnyo si babu macam lajam digi paibar nga kerpat nga pilih ki baro fami kiru bakim di berti tak laga jingting ru kala ban koy kana uji sofi kimni ban tegi kita Biasanya kalau tu meeting mentang, nak kalian macam ni economic part nak penpau, yang jing cuma Asian, apa PHC, CHC ni suatu kemudian mentang, nak kalian kerja sarkar challenges babun ke ikandu, jing pinso kalian kita ban address dari sini baru kami tak kami besok. Hari kemudian suam, kita kam and prioritize kita badan kam hak madu, kami kerja telang. Bat ni sodon box sibut. Bakumbalo menta sa ni kathay sora jongi haki health institutions ko pero la kalong ak CHC level and PHC level ni sodon box sibut. Panadu ki doctors, ki nurses, ki health workers baro kadon kata coordination ko biang ha para maki ke persyang menyetela bat na kalian ke jongi ni liasi ya kita ki problems bagi FS kalian jo PHC di persyang men address kat bala kat baklot
Henry Banshile Marmar gigi baru kami tam besuk Henry berong mene nakalian jeng health minister in Sokman Sibut ba nakalian lejong i inju up i kapon i ong bai gigi pada bende ngele Marmar namar bangi suatu kajing pam ka kia nak koi kasih syakoi pa itu kamane Marmar Henry Banshile address gigi baru kami kam besuk kumbalong wanta aman lagi sama hari kam tam setan bodoh ka kies kana kiu kaji singi tama wala ka taru hibun hi kibla kot na kan ka ji pam tam COVID-19 tiga je kundu jengi mata singi hanero kade adin ba na kaleng jeng kami khmat nilai ICT si minister kamuram Patung juru akan yang la respon lawan kian hme dia pej ke kam dia kene ka kam hakum gina por te kombalong mentaro menhe ke review meeting dia song ting lekren ba kinan kam ke isolation ward dan kam kini ke isolation center pada ka juo por la kaleng ke mukhem na patai ba la identify ya kan rasa college so kawai lagi jakka ba ne isolation center mo di menta sebagai akan ni skill jong ni COVID kat lah dia ko di spread di menta rong nakalian jong berpat mesti ke perlu kerja ini beri berapa tangan no yele ben khusyar ya board iki an kebagala tha nak health department mat nginya la kabala ya trestam kumno mene kundu no ya kan ni jong at kamdi ka masuk ini ngor menta kecingkir kies kadai tema aku juga poro dia trailang buat ke sarkar buat ke hati paman ngila kan baru juga poro berarti ketika nikah vaccination drive ke balaya habi cakap fair makar padi ki bro jangan konstruksi bah nem dia tentang penyetian punya ini vaksin marangan kebanyakan tentang bun ki cases kila ada selang yang hal bagi bro kila yo ni vaccination the first dose, the second dose. He come cut, come recover, come clear. They kata kata kajian kubar keluar New York. They kata kan ni, like hospital repair. Tengah terpadu, Yaki perlu pressure jabatan. Bagi dia bersetuju dia manwan cakap, pernah ikan nikah vaccination. Mark kadai nak bentar kejumpi, but iba yang masam jumpi, but kunjut, kita tahu pada yang kami robot.